Un. Let's go. Dom. Okay. Y cwpan y byd rygbi yma, a fi'n mynd i dangos i'r absolute unit ma sut mae ymarfer fel chwaraewr rygbi. Mae bywyd yn gym fi. Fi ddim angen gwybod unrhyw beth am y gym. Pesians, deltas, PBs fi yw beth bynnag mae PBs ti add 10 on top. Ife? PB, penblwydd, hapus, whatever you want. Gawn ni weld ti'n barod? Peth cynta cyn i wneud unrhyw ymarfer corff, warm-up, ie? 2 munud ar y rower, just i cael y calon na. Easy money. This is my domain, fi'n gwybod beth fi'n neud, okay. Ti'n rhan long limbs, dos i bod yn da. Nice, Dom. Cadw y pace na os ti'n gallu. Ddim angen siarad. Ti'n eitha da hwnna, boi? Okay, fi efo un cwestiwn, no. Pam ydw i angen neud hwnna ti ddim? Fi'n chwarae rygbi, fi'n gwybod beth fi'n neud. Fi'n dysgu ti heddiw, dyna pwrpas heddiw. I go for fi. Fi eisiau ti bod yn y George North nesa. Da'n gwybod os ti'n gweld, mae yna ddim real resemblance yna, mae fi a George North. Wel, na beth ti'n siŵr newid, boi. Come on, 1 munud i fynd, let's go. Vamos, vamos. Fi eisiau gweld techneg, redeg ti her. Fi actually heb wedi gweld e o blan. Pam fi gweld e? Pam? Ydw i'n mor gyflym ti'n mathu gweld e. Mae Louis Summit yn redeg 24 miles an hour, iawn. Ti'n meddwl ti'n gallu curo hwnna? 24, just gwylio. Ti'n mynd lawr i ti? Mae hwnna'n diddorol. Arch Malcia, barod, ewch! My form is perfect. I'm like Jerry Rice. I've got the stride of a gazelle. A beautiful, beautiful gazelle person. My body is achieving a perfect symmetry right now. I wonder if any women are watching from the sidelines. Ti actually yn symud yn da? Ti eisiau mynd ar y bench press? Easy money. Ie, fi'n barod. Mae Sam Warburton, PB fe yn ôl pob sôn, 157.5 kg. Fi byth eisiau gweld ti yn position hyn. Shoulders back. Na, fi'n gwybod, this ain't gonna happen. No, come on, grab it. Fi'n methu neud e. Come on, fi'n trio psycho ti lan, Dom, come on. Y ti rili eisiau fe, ti eisiau chwarae i Cymru neu be? Na, literally. Come on, ti'n beast. Lan, yes, Dom, down ti. Oh, facials hefyd. Un mwy, lan. Whoa. Dom, ti'n machine, boy. Ha? So'n siŵr fi eisiau cario ymlaen da. Let's go, brother. Os ti'n methu codi dy hun fyny, sut ti'n disgwyl i codi rhywun mewn line nawr, chmo? Lan. Ti'n bod na, lan. Fi'n mynd i roi bach o help i ti, am. Bach yn embarrassed os o'n i'n neud hyn mewn y gym. Mas chalk yn llygad fi. Ti angen dechrau motivate o fi. Come on, Dom. Let's go. Cyfnethu o'r pwynt. Nice. Tire flip yma, iawn. Symudiad ffrwydro. Ni wastad yn neud hyn mewn rygbi fel fath a circuit. 3, 2, 1, explode! Aros, just gwrando fi. O ti'n joc am na? Teimlo'r motivation. Fi ddim yn gallu neud mwy. Motivation, Lloyd. Fi'n credu ynddo ti, boi. Ti eisiau Cymru i cofio ti, fel un o'r greats. Scott Gwinnell, Sam Warburton. Okay, well done. Fi eisiau ti bod fel nhw. Alright, be di high score nôl Call of Duty though? 1, 2, 3, ffrwydro! Okay, un eiliad. Okay, I need fat. 1. Okay, let's go. Dom. Okay, man about smelling salty fi. Come on, let's go. Ffrwydro! Fel so'n siŵr, ti'n mynd i brifo dy Kevin boy yn neud y fel yna. Okay, I'm done. Sa'n gwybod os ma'n yna. Fi'n teimlo fel ti ddim yn cymryd hyn o ddifri, Fi boi. yn cymryd da o ddifri. Fi literally ddim yn gwybod lle fi yn right now. This is out of body. Fi'n teimlo fel ti ddim yn trio. Ond ti'n trio? Ti'n ffart o, like. Yeah, achos o'n i'n trio mor galed. Ti'n just farting. Mae'r tîm Cymru yn gallu neud twice their body weight ar y squat rack. Great, da iawn, you know. Arse to grass, mate. Oh! So'n siŵr sut ti wedi cael mewn i'r safle, man. Mae hwnna'n diddorol. Practice. Ti actually gyda really good mobility fyna. Nyn rhoi bach o pwysau ar y bar, ie. Alan. Fi'n methu. No. Lloyd, grab the back. Real talk, grab the back. What the hell? Bro, I couldn't, bro. Oh my God, I'm not joking there. O'n I literally di gweld bywyd fi'n godfen fyna. A gyd ti'n neud, you grab my hips like that. Brother, this ain't Jamaica. The hell? Mae'n heddlu yn dod nawr. Ti'n mynd bach o pwysau fyna. I jyst mynd i bod lawr yn isel ac yn gweithio y coesau. 3, 2, 1. Couple of steps. Gweithio. Nani. Methu neud e. Ei, granda, fideo dros. Na. Ti jyst angen dechrau deall bod hwn ddim I fi. Nyn ni trio eto fori? Na. Alright, diolch yn fawr iawn, Lloyd. Diolch yn fawr iawn am help ti'n neud be bynnag ti wedi trio neud heddi. Fi'n mynd I fod yn gwylio Rugby World Cup o stafell fi ar y sofa. Pob look i'r boys. Pob fawr, I'm done. McDonald's, Bradford. Ti eisiau beth o McDonald's? Ti'n mynd I McDonald's? Ti eisiau beth o McDonald's? Dom. Na, okay. Paid Dom fi as well. I've had enough of that. I've had enough of that. Do you know what?
Fi eisiau neud e, fi'n gallu neud e. Come on, let's Ti go. wedi neud e? Let's go, baby. Ti eisiau neud e? Come on, Tom. Let's go. Yes, come on. Gwthio. Whoa. Okay. Fi'n gallu neud e. Ie, ti'n gwybod beth? Dyna'r tro gyntaf ti actually wedi trio gyda agwedd da. Fi'n gallu siarad. Anyway, fi off, fi actually mynd i McDonald's os fi eisiau dod. Ti eisiau dod? Di ddim eisiau mynd i... Okay, well, diolch Lloyd anyway, nice one, mate. Diolch, do, am rhan amser fory, please. Na, ain't happening.